koborangko parakatnaskang koborni kata bichongrangko parakatchengna legislative body mechikrangna reservation ko donaniara Indiani democracy ko blak batatna aru wamangko bomsiwate bakar atken ani Prime Minister Pa Modi aganangha ampatini MLA Miyani D Sira Mangsangreni dolongko oprakyotna Deputy Commissioner Abilas Paranwal NHIDCL CSR ni nungao ambulance ketal ko nongpo oprakanga golf course morning walk kagaparangko entry fee ragabani bidungo pantur mukrani MLA agangerka tauna simakna joljol khoborangko parakatangskagen Prime Minister Narendra Modi ni aganani gita legislative body rango mechikrangna reservation ko donaniara Indiani democracy ko blak batatna gita nangchumot gpa nga aro hajagani kogukskhu bilsini Lok Sabha aro ribaing gpa assembly election rang ongnaskang somai gita khamrangko khachina gita didiha Siachi uni aganni gita ia mechikrangni reservation ni bidungo April chidok tariko parliament no chanchirmani ko dakken aro uko jaman sakataniara rasong grib e beyani onggen hajagani korgatam bilsini September jani nari sakti bandan adinayamni khatako jana batteng mutungo skhango solkari rikengparangchi chusok gijagpa joton gaparangko uwa gisakrat pleaganha asongo mande jela gmkoni mechikrangoni jela niara atha mangni gita ongani gman sektorang gmkan mongsongpa khamko kha aru mangni asongko sason khaanio bakraaniara thik khaanirangko namdabatken aro asonggmkon administration ni khamko namdabatken Eastern West Khasi Hills District ni Khensi Bangla songo galgman plastic rangko jakhalthaina matnagta aro namgija plastic kalani rangko khomiatna gta plastic waste management unit ko oprakeu nangha aro ya namgba cholko mautha drishan ni MLA Saklair Wajri MDC Powell Soklet ADC VA Hinaitha Video WL Masar aro gpan official rang baksana songni nokni dilgbarang baksa oprakeu nangha aro ya unit ni khaman damsa biapo plastic rangko chumonge namgija rangko suegalgen aro ya khodakanian songdonggpa mandirangna ronthalani ko nambadatna dingthangmancha chibimarango rama samrangko rongthali rakhina aro samthangthango donggpa biaprangko rongthali rakhianina takanggen ne thomaniyo aganchakani ko dakbarang thalatangha getalgpa dolongko rongsang abagre edok school playground no SRWP aro MGNRA ni ningo sokpak bako somni nokni mamgni no oprakyo nangha aro wa thomani ko rpamchi ar marak dlangha aro MLA Miyani D Sira mongsongpa sokopa onge flag ko oprake agan thalateba onangjolha aro rimchaksoni khatharangko CRN sangmachi aganani jamano rimchaksoni gitrangkoba chatro chatrirang rungangha aro wano Jospin M sangma aro Pringse M marak Sebio B marak aro Banseng CH marak maang dongpai dolong ko jakhalani bosurangko salrurani gman aro banga namgni rangni gman ba agan thalatani ko onangjolaha Meghalaya Board of Education emboss SSLC supplementary examination hajagani koruktok ko watken yana form rangko online gata April ni chibri tharikoni kapatnam kataman gen ya emboss ni Director of Accreditation aro Controller of Examination TR Lalu April ni chibri tharikoni April ni khoruksa tharikona online form rangko kapatna kataman gen ne wiataha aro purikha siani meni 7 tharikoni meni 7 tarik hajagani khoruktok-ona onganggen ne aganangha Mijalo mukha jumbi wanichi chi bana rianyo jachange donggpa sakatham mechikrangko West Jaintia Hills ajani Fire and Emergency Service dolrang jokataha ya obosta umpawai kdo kuleo uamangni bara shumatungo ranggadak chi dalbani chi dolongna jachange roako jokataha ne khobor ko mansuani gita uyatna gita manha
uamang abisa sakatam jian mudin mai songoni wachim uamangni jachange dongako Fire and Emergency Service dolrangna mijal atham dok bajio khoborko mansuani joljol rebain ba uamangko naljokataha Mauplang Sports Club Block Level Inter-School Athletic Meet hadagani koruktok Mauplang ni ling top ground no watangha Jion Mauplang CNRD Block ningo tonggopa ge Chibri School rang bakrang tokaha Chief Minister ni Advisor aro Meghalaya Football Association ni President Hamletson Doling mongsonggopa sokopang bakrang ha Chatro chatri rangna Doling kupatianyo ia program ko ongate forayanyo aro khalani rangoba apsan dake gisik nangatna aro chatro chatrirangna khalani rango bakra china didiatani rangko onangha aro kham khaingani munba dem thalangha un baksana state sports policy rang nationalo khalle medal ko chebag parangna khamrangko onenga ne jana pangenba ia takaba program rangara chatro chatrirangko porayan baksana khalani rangoba gisik nangatken aro nambatte taknagta didianiko onanggen ane agandapangha Riboy district ko sagapa mandirangna nama sanabananiko na salrurana ta ambulance ketal ko onangha yako district medical aro health officer deputy commissioner baksa apsan nangreme ongataha Deputy Commissioner Abilas Baranwal, District Medical Officer Dr. A.R. Marak aro NHIDCL ni mandirang ni tongpanio ambulance ketal ko salna oprakangha. Ya ambulance ketal ko NHIDCL ni corporate social responsibility ni ngawatangha. Ya ndakba ongelanina Baranwal organization ko metelan baksana ambulance ko DHMO office na banga sagapa mandirangna sana banani ko na salrurani ko dakanggen aro mandirangna adokemuk ko namdapani ko rabagen ne aganangha golf course so morning walk hagaparangoni entry fee ragaparangoni bidingo agan grikna gata golfling ni dorbar snong ni dilgaparang MLA rang baksa East Khasi Hills ni Deputy Commissioner RM Kurba ko rongha rangba snong Michael Heck ni aganani gita mamang phi ragiza damsa ground ko snong songna jakhalna onna aro joloni chadamberangna security ni kham ko nagta Shillong Club khurachaka hanigman wa thomani chisokpa aha dalni khobarang yerangsan khlatam swing pasakan tikon patela